Боже. Šta dođi, šta je tebi čovječe, 3 ujutro je. Marina, mislim... Šta radiš uopće ovdje, kako si ušla u stan? Ko ti je kriv što se ne zaključavaš? Isuse Bože. Šta? Šta hoćeš? Dođi. Pa nema šanse. Ajde. Ne, nema šanse. Ma, daj. Ne, ideš van. Sad. Filipe. Ajde. Ljubavi. Dođi. Dođi. Ljubavi. Jesi ti bila to neke dane? Stvari su mi razbacili. Filipe, dužo. Ne bi ti ja nikad ušao s tam bez poziva. Daj, Marina, daj oblači se, izlazi van. Tek sam došla. Kako se ti to domaći? Marina, ne. Ne ideš. Pijana si čovječe i ono... Gle, aj daj, nemoj da moram sad vikat i budit susjede i znaš da mi je gazda već prigovorio i ono... Daj, kako briga te susjede. Što smo im nikad dali spavati? Što ih ne bi malo baciti? Zato jer smo prekinuli prije jedanih mjesec dana. Šta je tebi? Ajde, daj, ideš van, ajde. Daj! Ajde. Ljube, igrice. Isuse Bože. Ti se nešto i kuhalo. Ajme, kako miriše, Filipe. Tako? Filipe. Šta? Ti ne znaš kuhati. Ko je ovo skuho? Ko je ovo? Znala sam da imaš neku kurvetinu koja ti ovdje dolazi. Marina, prekinuli smo i nemaš nikakvu... To je malo skupo. Buđakin. Evo. Ako ovo. Evo. Sad mi se na kurva, gdje ste znala da ćeš se predomisliti. Ne misliš valjda da mi je to jedina kopija ključa? Neka sreća, dolazi. Dragi ljudi, molim vas da se subscribe-ate na naš kanal Kupusari ako dalje želite gledati naše filmove. A
i ako ih ne želite gledati, isto se subscribe-ajte, jer mi želimo dalje snimati i zabavljati se. I čuvajte se.